Dumelang bagwera ba puku, mo thutong ya rena re ile go sekaseka cartoon. Eupša re ile go lebelela cartoon ka tsela ya go fapana. Re ile go sekaseka cartoon go tshwana le ge re sekaseka dingwalo. Le a tseba ge re sekaseka dingwalo, re lebelela baanegwa, ra lebelela tikologo, ra lebelela gape le morero, ra ba ra lebelela le baanegwa. Le mo go cartoon re ile go dira bjalo ka ge e le gore le a tseba cartoon ke sengwalwa sa go bonwa seo se bontšhago mmogedi ebile se hlohloletša dikakanyo goba maikutlo ao a itšego, e ka ba a lethabo, a kwele bohloko le ao a kwešišago bohloko. Ka fao jwale ka ge re tlhalositše, re ile go lebelela cartoon re e sekaseka go tshwana le ge re sekaseka dingwalwa tšeo le di dirago. A re lebeleng la mathomo, cartoon ya rena ke yeo ya tšwelela e re laetša dilo. Re lebelela gore na ge re sekaseka go tshwana le ge re sekaseka sengwalo re dira eng. Ka ge ke tlhalositše, re na le dikokwane tše bohlokwa tše e leng gore ra di lebelela ge re sekaseka sengwalo. Ya mathomo re e lebelela gore re lebelela baanegwa, re lebelele gore na mo cartooneng ya rena, ke cartoon ya rena šiwe le a e bona, re na le baanegwa. Ge o lebelela baanegwa, lebelela gore na diaparo tša bona, leemo la bophelo le polelo-mmele, le polelo le tšhomišo ya sefahlego, le tšhomišo ya matsogo, di go botša eng ka maikutlo le maitshwaro a bona. O ka lebelela fa baanegwa ba rena šibao ke baswa, ba lebeletše dillathekeng tša bona. Gomme ka ge ke tlhalositše, re sekaseka baanegwa, re lebelela gore na baanegwa ba rena diaparo tša bona di re botša eng. O ka lebelela baanegwa ba apere dijeresi tše e leng gore di na le dikhuse tša go thiba sefahlego. Diaparo tša bona di re botša gore mo ba leng gone e ka ba e le gore mohlomong boemo bja boso ke bjo bo tonyago. Polelo-mmele go ba lebelela go bontšha e le gore ke batho ba e leng gore ba gare ba lebeletše internet mo di-cellphone-ung tša bona. Polelo ya sefahlego re kgone go e bona le tšhomišo ya matsogo, di go botša eng ka maikutlo le maitshwaro a bona. Hlokomela gape mantšu ao a tšweletšwago ke cartoon. O tshwanetse gore o lebelele le mantšu a tšwelelago mo cartoonong. Ke mang a bolelago goba ke mang yo a naganago, na moanegwa o šomiša segalo sefe. A ke re le a tswa gore mo cartoon re na le dipudula tše e le gore di laetša ge motho a omanya. Na mantšu a tšweletša eng ka maikutlo, maitshwaro a seboledi. Ke mantšu a fe a ngwadilwe ka fonte e kgolo goba fonte ya go kotofatša goba ye nyenyane ka lebaka la eng. Re lebelela baanegwa, re lebeleleng dintlha tše ke tšona tše e le gore di tlo re thuša gore re kwešiše cartoon. A re lebelele mohlomong gona fao ge re sa le mo go baanegwa, polelo sefahlego le ge e le gore a se ya cartoon e le gore re tšwelela mo go yona. O ka lebelela sefahlego sa kgarebe e dutšego mo setulong goba mo sofeng, go itaetša e le gore ke motho e leng gore o thabile. Polelo ya sefahlego e re bontšha gore ke motho e leng gore o thabile. Go ka lebelela bao ba lego ka morago ga gagwe, wa lebelela difahlego tša bona di reng. Go ka lebelela monna šio o phuthile matsogo, go itaetša e le gore sefahlego sehlopha sa gabo e ka ba e le gore se kwešišwe bohloko, se jelwe goba se fentšwe. Ka fao polelo sefahlego go bohlokwa gore re ikwešiše gore na e ra goreng. A re boeng gape re lebeleleng tikologo ya cartoon. E re lebelela tikologo ya cartoon, la bona gore ke tlošitše baanegwa ba lejwatše, ke šetše ka tikologo goba bokamorago bja cartoon. Ke se ka re bokamorago, ke yona background. Ge re lebelela ko morago ga cartoon, go ka lebelela fa go ka lebelela go na le meriti, go itaetša gore ke nako ya mosegare, a gone le bone le le tšhomilwego fa. Gape go lebelela o bona eng, dilo tšeo di bonang fa ke eng. A ke re le bona meswinki, le bona dilo tša go fapana. Gona fao ge re sekaseka gape cartoon re lebelela mebala e leng gore mongwadi o e dirišitše.
ge re seka tikologo fa re lebella mebala na mothadi wa cartoon o šomišitše mmala o mo bjang. Gantši mebala yeo e šomišetšwa eng? Re na le mebala gantši re na batho ba baso mmala o mo šweu goba ka ditšo tše dingwe mebala e mešweu e šomišwa go laetša lethabo, o moso mola o šomišwa go laetša manyami. E ka ba go na le poeletšo ya mebala, e ka ba mmala ke o tee fela. Mebala e ka aroganywa ka diripa tše pedi le go mebala yeo e fodilego le mebala ye e leng gore e hlola a kere ke bolela ka taba gore e na le segalo sa godimo goba e hlola lešata. A re lebeleleng gape gore na mo tikologo re ka lebelela eng gape re ka lebelela le bogolo ba dilo. Ke gopola ge be re sa tsena sekolo o hwetše ba thadile cartoon, ke gopola ka ngwaga o mongwe bona le ngwannyane o mongwe a utswitše ba re ba mo tshwere a utswitše seripa sa nama, a utswitše nama ko boapeelong bo re sa tsena university. Gona fao bathadi ba di-cartoon ba tla re ge ba montšha ba ntšha letsogo la gage e le legolo go feta mmele wa gagwe, go ra re go laetša goba go gatelelwa seo ngwannyane yo goba mosetsana yo a se dirilego, go laetša gore o na le letsogo o a utswa. Gape go ka kotofatšwa selo se se itseng, a ke re mohlomongwe motho o rata go tsena ditaba tša batho, go ra re o na le nko e telele wa hwetša ba ntšhitše nko ye e le e kgolo go bontšha gore motho o šunya nko le mo go sa nyakegego. Gape re ka lebelela le dikai tše e le gore di a tšwelela gona mo tikologong ya cartoon. Re na le difapano, sefapano se ka emela kereke, se ka emela lefelo la bodumedi goba lefelo la go rapela. Re na le leswaošhilile le ka emela dolara, re na le sefapano gape se ka emela mabitleng. Ke dilo tše dintši tše e leng gore o tshwanetse o lebelele le dikai tše e leng gore di a šomišwa mo tikologong yeo ya cartoon. Ra boya gape ra lebelela dipudula di a fapana, re na le mehuta a se tše tharo fela, e ka ba mehuta ya go feta ye 10. Re na le mehuta ka moka ya dipudula, tseba mehuta e ka mokana ga yona. Go ka lebelela fa mohuta wa rena o mathomo wa leru ke ge motho a nagana ka mohlogong, se motho a se naganang. Le a kwa mo cartooning e be re lebeletše o mongwe wa bane go bolela gore ke swere ke tlala ebile ke lapile, a botše o le mongwe ke selo se e leng gore o bolela a se nagana ka pelong goba ka tlhogong ya gagwe a sa se bolele. Ge e le leru o tsore le laetša polelonnoši. Re na le pudula ya go latela yona e laetša poledišano gare ga bane goba ba babedi. Ra ba le ke no ba ke utswitše selo se ke be swantše re bontšhe di-dot go bontšha gore ke batho ba babedi ba bolela. Gantši pudula ya mmala o mo purple ke ya ge go laetšwa motho a omanya goba a bolelela godimo ka segalo sa godimo. Ke dipudula lena sepelang lo di lebellang le lebelleng le ya mmala o mo purple. Tseba dipudula ke karolo e leng gore tshwanetse go e lebella go lebella tikologo ya cartoon. A re lebelele morero gore na morero wa cartoon ke eng. Ge re bolela ka morero ke se e leng gore mongwadi goba mothadi wa cartoon o rata go se fihliša mo bathong. O ka lebelela matšatši a lehono ke lebeletše cartoon e, bana ba bantši ga ba sa nako ya go raloka, sebakeng sa gore ba raloke bona ba dirang ba duletše dillathekeng, ba gare ba lebeletše internet. Ka fao batswadi ga ba sa tlhotlholetša bana ba bona gore ba lebelele taba ya go raloka, ba ikotlolole ba be le mmele ya go ba gabotse. Bana ba bantši ga nnywa tše ba nonne ka baka la goba ba na le mmele o mogolo ka baka la gore ba tšea sebaka se se ntši ba lebeletše di-cell phone tša bona. Jwale go ka lebelela fa ge re bolela ka molaetša goba mona morero mo dipading ke se e le gore mongwadi se mo gapeleditše go ngwala eupša fa re ka re ke molaetša ofe, fa re lebelela molaetša o e leng gore goba morero goba seo mothadi wa cartoon a nyakago go se tšweletša
o ka lebella fa bana ba king le go ka lebella fa ba re tlhokomela bana ba raloka lefelong le go lebella go na le ngwana wa ralokang a gone ngwana a ralokang bana ba dutse ba lebeletse di-cell phone tša bona mezwinki šile e dutse e le tee ga one motho a e namelang batho ba rena šiba ba be re nagana gore ba tlo ba raloka a ba raloke gona fa gape re bona le taba ya kgegeyo go kgegeya batho ba ke gore sebakeng sa gore ba raloke e kwa ebile motho gore ke tsho ke lapile ke kwa tlala ebile ke lapile o lapiša keng o lebeletse sellathekeng ka fao go botlhokwa gore re lebelele le morero gore na botsebotse cartoon e ka ba e le gore mothadi wa yona o rata gore laetša eng fa wa bona gore o rata gore laetša gore bana ba lekgono ga ba sa raloka sa bona ke go dulela dillathekeng o bona le batlile mo phakeng goba mo go nang le dilo tša go raloka ga ba raloke sa bona ke go dirang ke go lebella di-cell phone tša bona dikokwane tša cartoon re na le mekgwanakgwana le di-technique tša go sekaseka seswantšho ge o bona setšweletšwa sa go bona o ipotšiše dipotšišo tše di latelago o bona eng seswantšhong se o ipotšiše gore na ke eng seo se bonago ga o lebeletše cartoon ke eng seo se tšweletšwago seswantšhong se gomme se go gapeletša go bona tše dingwe selo se e leng gore go thoma o se lebelela se go ka mahlo a gago wa ba le kganyogo ya go nyaka go lebelela dilo tše dingwe gona mo setshwaleng seo ke tabakgolo efe yeo e go gapeletšago go bala tše dingwe ke kakanyo efe yeo seswantšho se sekametšego go yona seswantšho se tšweletša kgopolokgolo efe seswantšho se tsoša maikutlo afe molaetša wa seswantšho se ke ofe go lebelela cartoon o tshwanetse gore o ipotšiše dipotšišo tše ka morago ga go latela ka mo ke laeditšego ka gona gore o lebelele baanegwa o lebelele tikologo o lebelele morero o ka thoma gape wa boya wa ipotšiša dipotšišo tša go latela gape ntlha engwe gape e bohlokwa e le gore tshwanetse o e tsebe ke tseba gore tshwanetse o kwešiše gore ge mothadi cartoon e fapana le dingwalwa tše dingwe mo go yona go tshwanetse gore go be le tshegišo goba yona kgegeyo ke phapano gare ga ka moo seemo se lego ka gona le ka moo seemo se swanetše go ba ka gona go ya ka cartoon o ka lebelela cartoon ya rena be re nagana gore bana ba rena bana ba ba leng mo phakeng goba bana ba ba leng mo cartooning ba tlo ba le gare ba nametše ditšhipi mezwinki ba fofa ba ikotlolola ba raloka eupša se re se bonang ke eng re bona ba re bana ba raloka go ngwetše gore tlhokomela bana ba raloka go lebeletše fa go tlhokomela bana ba raloka ba dutše fele go gotee ya ke re motlho mongwe sepela ka sefatanaga o batamela fao go le go cartoon goba fao baanegwa ba rena ba leng gona go batamela fao o hwetša le gore batho ba go botša o tlhaganetša ke leswao le re bana ba raloka eupša go lebelela bana ba dutše fase ba raloka ka dillathekeng tša bona ke bonnyane bo ke nang le bona mabapi le go sekaseka cartoon a ke re na le mekgwa e mentši mara ke rile ke lebelela mokgwa o ke ka kgona go kwešiša gore go ka re o fitlha ka nako ya tlhatlhobo goba molekwana wa ka phapošing wa re pele ga ge o ka leka go araba dipotšišo wa leka go latela lenaneo la go sekaseka dingwalwa gona o ile o hwetša meputso ya gago ka moka e feleletše a ke bone e le gore go ka latela ditaba ka mokgwa o botšang ka gona o tla palela o lebelela gore na baanegwa ke ba mohuta mang go lebelela baanegwa wa lebelela diaparo tša bona wa lebelela polelo ya sefatlhego wa lebelela polelo mmele wa lebelela gape le mantšu a ba bolelang ka dipuduleng e ka ba ke ya segalo sa godimo goba ke segalo sa fase na wa boya gape wa lebelela tikologo mo go tikologo o lebelela mebala e dirišitšego wa lebelela ka fao dilo di thadilwego ka gona bogolo bja dilo ge ba ntšhitše motho ka nko e kgolo go ra motho o tsena tsentšha nko o šunyetša nko le mo e leng gore ga go a tshwanelwa a ke nyake go senya ke nagana gore ge le ka latela mokgwa o ke le botšang ka gona
meputso le sa ile go e bolaya. Ke a leboga. A re tlhakaneng mo thutong e e latelago.